a obaye no odi ni days ne baye every breath a obetwe Akoma epie ebi ate enti free Ramadan first in the 17th na otete ho sa me boni bi me pese mi yamre me ne otumfo Nyankopon na me sre ne bonofache 17 ebiko de aka endrufa enti ejane om pi we chire ere pesa wo mami sima ana minute numa na miensa se de betwe amanfo adwen mante ne esa we so kwa gise de otumfo Nyankopon hira no efise yia no ni twa eden papa ni omo pi na ne wom enti ya otumfo Nyankopon enkuyen enye ye bon enye ye papa bi aye yenti ono anadom yenya Ramadan ya hyase ye woni omo pi a e wo se ye wom na so yetete ho sa 17 days ko akaka krebi ye komsheni Muhammad eka akase bi e fa Ramadan ho aside in shira ye ho no very dangerous debi oba se obeka obeto na nisuafo no fo ni simpie no so obegina so a steps ne emiensa oba na ochie omo a na watia ba ko mienu miensa oduru ho a na wadane ahwe omo ansa na wahye kasase na akasa few days na ewura Ramadan komsheni eba ya otia de din kan for the first time ena omo nse ogina wantoa so the omo ti sa waka ne say amen amen ena otia second one ena osa gina kakra ena osaka say amen osatia third one osaka say amen ento ogina woto omo fo ema omo ebompa ewieye ena osuani bi pija ne nsa obusani se kad sami'ina minka shay'an kad ra'ayna minka shay'an lam narahu min qabl inni yahu adi fufro simpi esu de wogina ho bebre by the one ne eso no nko yahu bi da ena okasa ayi no kure Abraham de minan bonkume na right nifa ejina simpi esu yi obofo Gabriel ebe catch him say otumfo Nyankopon edome nipa biara a oti asase so ne maame ne papa etiase wantimi ansumu omo ama otumfo Nyankopon amfa soro ayimamu ama no challenge o maame ne papa tiase wantimi amma omu anje o wantimi andi djuma ama omu eni anje utete ho saa na omubu omu nti wantimi enya udankwa ma otumfo Nyankopon si ono ankasa edomo efise asura ahimamu de abenwo di djuma ma wawofo na onfa nchew emi ameka de din kan no komisheni Gabriel eka we ena me jiso amen ena mo bisa ne se de etosuminu eno nso de be nesi ena komisheni ka kire omo o se nipa biara otumfo Yankopon de Ramadan ni be chew onua nom wona fofo ebiewu by otumfo Yankopon wonku ye de wo hyase ye dai din kan ekopim 30 days wentimi andi djumapa amma otumfo Nyankopon anhwe we djumapa na so amfa wo mfom so yinara anchew enti asemi debia mekenkan me bohu ye de Ramadan na cheye esa kire se unu ho kwan se o relaxi efse amia okai no Gabriel bompaye obi biara Ramadan beba ejumapa dosi wentimi ndibi ema Ramadan betwe mo mi otumfo Yankopon akonya me de ama no opportunity na wanfa no medome no na sese de bebusa jumedie ben na wose nipa o ma wadwene kwaso efese dodo na na ekode aka no iswa mayen pa de din kan charity otumfo Yankopon edosa ejuma yi papa o hira so bebri na obetimi ani se duane a eye se ofisi nsuo na wodi bema obi a eye sisika na wodi beboa eye bibi biara eye adoye eye ejuma baako ase nipa dineni etoso na odini ye wodi akoma pa edini ya otumfo Yankopon o hira no nhira no dɔɔso a yentimi enkan enye no nko a de etoso mienu nipa e wasa wadwene this month ya ewomi
bomodi na come back to your book Holy Quran na king kaino eno nso manipa nhyira bebree. If so konhyemni mama na describe it say meka bismillah every alphabet your best score 30. 87.9 enti sa okay kan fati akora na ebewia alphabet no doso more than 100 e doso. Enti say no kwa na wakenkan a 30 o multiply no by 100 a yenhyira bebree ena dey ma. Enti ya dia 13 days akai ama de omo 16 17 any 14 days akai ama de omo 16 ade ba ko a mode akachi afa ade a moja ne chiri momma meni enko adoye so so wunye bia na waya wo de fa bi ka ho de toso me no Quran akenkan ade ba ko otumfo Nyankopon eni eje ho pa de edi ho yaba bosome bia every second. If it's a commission describe it say bosomia every minute, every seconds eye nhyirama adasa. If you say me ni bibia ye na meda okomsheni Muhammad describe men na me ama chirikom a meda a me home. O say me the 2 hours na da ya ye de me 2 hours esane se ma chirikom nti me 2 hours eye pepepe ema nipa ono wan chirikom a wogina mosque a wodi 2 hours no e pray eye sala enna keke sa obe home ba ko kura ba ko bia no ye chro inshira enadi ma okomsheni kire say ye bosomi a yemma ye dwadwene enkosa certain areas say ye na sa bosomi ne sede otumfo Yankopɔn ka so obedome amanfo a omontime ndi djuma e wo sa Ramadan so mu yi sede bia entoye entie wo se ye na yadwene e ko ade a efre no salatul layl desium empaibo. Last week I me buy me kan even so we muslimini we muslimini na uhia bibia otumfo Yankopɔn enchen di bre na uhia ana ejuma bi na opese e faw ana ohu na ekyere ana yare eye mbra otumfo Yankopɔn onfa waseda wo bre a we ye no onfa ndida se amanfo ada na wonko a wasori desium 11 12 1 na waso efre otumfo Yankopɔn eye the best time a wonya no wiase e Ramadan na eno ye multiply no ma. By debia obi biara obi sori desium amanfo eda no nko be siripe nipa no be free otumfo Yankopɔn e be so a kire no ye komsheni Muhammad so otumfo Yankopɔn ade a wo sreye no jitum se otumfo Yankopɔn wa ya ma se wiase utena wiase na wo hu sade na ebia niya no na enye papa ma wo de asesa bibia ma ebia na nkohye bi ba sori a wo gina ene de enkokwa se sala na uye ye so asori na wo sorry de so me bom pa yo ene de otumfo Yankopɔn enti ya Ramadan ya sala ye no e do so pa ya wasala ye daily 5 prayers by Ramadan ya de bi ekeka ho. Oh okay. On say ye 7:30 de via ye say another 10 eka ho ene special for Ramadan I friend salat tarawih. Okay. Enso brante na dudu na mbe dudu na mbe ye first week na mosque ye baba tarawih na eyama ama amanfo gina bonten me de nre ya na ka asem nre ya Baley minim na me lead minim sa first line etimi ye ma. Wow. Yeah. Ama Edientia. Nipa dream say emre wo ho. Za Ramadan ikra etwema, sa Ramadan bebre ho. Ba ndra bebi a me tafsir. Ndrechi rather. Aya ye divie me ko dadwen ho. Aya ye me verse aye di e close ye. Otumfo Yankopɔn kata wa anfikum mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin wa saddaka wa akum min as-salihin. Verse ni ehu otumfo Yankopɔn sɛ bibia adwuma pa bia opese wudi men kasa o twɛn
men train ekopim time a ofi say ewo ni de abeto awie enye time na wo ba be srem say otumfo nyankopon mesrew ma me day ma me 24 hours sala manye ni na for 24 hours bi chemi meye sala manye ni na for 20 hours bi chemi misika e wo bank na meyi dia ya doye for 24 hours yi chemi e ka me mre ho abra wa won say asoro abafo obeje won kwa no waba otumfo nyankopon say wala yu akhirallah la ja ajaluha sa wo train e be duru sa critical stage no na osrami otumfo yankopon say memma wo mba wiase juma pa na ye ka ne bebia no afei na wo opese we otumfo yankopon say on for 1 second cry enso so endi so wo bibia sa na dodo na afa no say Ramadan no maye bi ye sha say first second week me bi say manye bi kura na say me o 20 years say me 60 years me o Ramadan be 40 dam ye ma meye otumfo yankopon say wo mre ne ye ne efi say enkwa no enhye mensa enhye onso ensa di ade so a esommo say wo busua eye mantai wo say de wo kosra ibusia acha manti de bomodin wo de say wan yesi kire wan nya pa no kura na bomodin ne ibusua no mundodo mo ho na mumbe mo ho na muntu mo ho fo eno nso kadwumedie na se nipa e de tu ne ni so a eno se be ma ne nhira e bebre amza anti de o mono no se ana na Mallam o se mano ni me bu ha o kire mu bebre na ndira ho ha me questions me de ma me give me de bia next week na ye be no sa but the ne na e bia kamu a o se o kire mu maye okay nti ze no second stage any woman ewemi ene na eye bonifa free nti obi biara ofi say wonye komsheni me boni minim edino Christ say John boni onim kadira ne boni onim baba boni onim nti 10 days e yakonya otumfo yankopon na de cheye e bonanza wo de fa betu minim mi otumfo yankopon udi boni ni tiame obi awo opportunity na de ehunu so 10 days no 6 call ema obinom and 7 call ebi nso 7 call ema obinom wonya opportunity bia ti sisi a obesre obeni fache gise otumfo yankopon ebia na dom no odi dom na next Ramadan be ba betoa ti we no is it 21st no na another stage no bia for us to understand before CB Uremon. Okay. Because there be romance and yesia. Yebeshia. Yeah. Ti anonso so no den stage be na stage. Enu ye stage a onkrofo ana otumfo nyankopɔ books mo. Na omudin eda etibonifo. Die na omunya hwe e wodan kwama. Last 10 days ni ye 10 days bi otumfo yankopɔ eyeso wa Ramadan mo sa nkrofo no mo kan say amnesty ne pa wodi bone na anka ye bi kuno by bibinti ye de ne bone ne mfom so no ache no ye bedane nkrofo bi eti be yeyi de enhu ne se meka ho wo ka ho enti ye relaxe otumfo yankopɔ e bia wode medin be ba behim eno nti na otumfo yankopɔ onwo ye no onni yire onni papa onni ba efise mo obi emfa eno enhwehwe favor bi emfiri ne ho ne nchen se ne baba se ne ba ne yire anana se bi ba ene nti na oye no nko ano enti so odi ne djuma o hyese mo nya de so oye ansa na o mauka enti last 10 days no very answer na ebeba no na eno kura na emukọ bibiri enti enu nhihye bi a de omo na omudin eda wanted list de omudi boni akese na omudin ankanne ena ye atemu adana na omudin ewo bonkum ye left bonkum for ebi mu be opportunity otumfo yankopɔ be reverse eno ye inshira otumfo yankopɔ edema ye Ramadan mo enti sise ye obonifa free enti se wo adwen na wo dwen pade a adan na won sre bonifa free no e wasa 10 we ye kodie ye maamafo amnesty na ebia na otumfo yankopɔ humobo na wayi wade waba na wayi edi waba wow Pacho maybe ahoma no na
And then mema fancy question. Nemo mamenka was Providence Healthcare e wa Asomase. One St. Teresa Catholic Church in the share anymore. Osime nkanchro say nyame adoma from 16th March, education 23rd March, or free health screening. Nti bo modern say do any better now wa call near share the amount so be share blood grouping, hepatitis B, kidney function tests, cholesterol ne dia kan nyina nti ko na on show. I see abet me wura ho anopo ma bi but then we free sabre ko kopem say 16th ndi okọ a enye free asem. Eno ko na nhwe wo yade ma so ho e bia wo de yade bi na ekọ fakọ the moment I would the end there, oh, chance 16th drew and I be ye screening na me hu yade how no. Now what train? By yade be house this year for Providence Healthcare. Wait my friend. I was 0248 422864 and I feel 0506 83 0210 0506 830210. But about also a question, my question, you know, a very simple question. Very simple, Busana. But one question be I go viral power social media and recent times, madam. Almost I minimum so yeah, she could say. But no, or as we yen chibi, and no say, Omukuti, me a man tienfino, but Omokap saying, say, Sibia, chromophobia, ebiviao. Na Ujane. There's a war Holy Quran mu abetima recite here. Se fu na nipa no se cabin or de kwa fu on betime free. Ono no me pacho viral. Ha social media. Nyame na mebusa. E betime Ramadan series here no. Oh yeah, I'm serious. Obi a we did that question ni bia. Say Ramadan series I want say Ramadan related. Oh, come on. But in church no church. That be but also Ramadan related. Me pacho me some question. It Mallam must say, I call viral power social media. Ubi a already be a witness. Master, Obama me quiana. Ode busan in terms, so yen in terms. It no press se konfoni dwana recite sa ade ni wo program mu. Ka na ode kon fu on betime free. Konfono ka ni abegu ka ni mu ana. Eno ye one. E ya go viral power social media. The second question, and the same dey hear me pa no ye personal. Adam mehu zongo ni baby a me manage no pa ne moye muslimini mesusu me ye kristoni ye doye ho sisi e bese etena ebi yi oba ne do me mesu me don okay me ye kristoni ono zo ye muslimini aha okay alam Evans what there baby what there be that say name mu no me person ka yeah will be we are no you there na I right into there yes but they see them pacho a Ramadan series mu ne wo no nti question now wo a wo frɛ no I was say a Ramadan related you benya da kra bi a general discussion and you after Ramadan no you be say man ba a general discussion nti number is 03224 98035 0243 114497. Good morning. Good morning, Sir John. Yes, sir. I'm Dr. Amulede. Yami Adam, Udini baby akase free. Dr. Efemo Mabwati, Nikase free, Marco Magavu. Nana, question biana. Master Mukakra, no, Omo, fasting, no, so. Bisa, Mallam, I don't know, you say also and some fasting and I know you can be person you independent here you come out to me. Brother, no matter what or penny the chance on okay, but I say, I don't know your question, your contribution to a general discussion, but your ban why no specific am I na queen. Good morning. Good morning, my beautiful brother. I was it. The young people. Hey, Kwayo, Minia. Mr. Kaka Kuni said, the things you say in Ireland, and I'm good to check for you. But I romance don't fail one. Martina, I don't. Mr. One, I'm a bad thing. I'm not saying yes, the finish Ghana. You.
Obo things so asa no bi afẹ no e champion san we go fele fia Ghana te be obi a no ese no so wa ko yin se no ada Roma akwasi ai mbacho misro enkomo na ye di no ehun lines am bi no nti oba no aye ne sa de am. Good morning. Yes, Shaibu. I'm ready with the Shaibu ready. I'm in bo me ankasa me kemo femina ba so this family idea o kan here na sa anche che you ba so o so san me mo me kan bia o de o ye na e je abronin agent so ba de me bi san say Mallam o che ni na me say ebia o no ba ye nhihye o ya enwalen by a judge we are doing aduanema over on kan but in a jumum so be bituna cause one we so da ko aso ke kokko ye na juma manu na se bia bibia ne da na se o sisi na juma bi one ma mo ya na Ramadan Ramadan no so ko ye o to so ne tena ho amela wa break fast and I say bibia to no o ya le o ti expect the course fit and amela we fasting. Okay. I think say you mefa we ya na Mallam we mi ensana no ama na fe fa course aka. Hello, good morning. The only thing Ghana ready. Yeah. I don't come to ya. Then person be say then person say am coaching am meet. Omo am come be me fa to am meet you tuba na be kan. E no ana me bisa. You Matimidas. Good morning. Good morning. Yes. Your friend Baba Ibrahim because of number one. Baba Ebika Yoruba Mala Basupa. So the other chire fasting. Ishra by so John, we may be Samala. I don't know, been a year fasting on Friendly. We don't say any fasting. Not ready come Abra say Busu idea over bia Nshira. It not be Samala unto you because I'm Friendly. Yo, me that say. Mallam, ma here first one we o say onimobia odidi me pa di anadun ayi ahwachi no di tai fufu pa ne ade ansana. Okay. I don't know. Ramadan hours no ebi wom. Enti nipa biara ene sede ne ho esitie. Obi ho onum tin kura na eye ma no. Sa ofi se obeye mre na eduano no obedi bebre abone bi anim. Opa won di fufu chense ma na onfanhye ne Ramadan ase. Bone bi anim. Okay. And question we last week here by but this time the be able count. Okay. Say ono oba ho onye no ho ade. Ramadan ni mu no bia mo ama di nkomo adrechi abeso koye no ho ade mu nyanye. So be no aduane ama wo. Ana se bia bi oye bibi ewo na dwumam. Ana na dwuma di bubetima aboa na manaye. Within this period bubetima aboa na manaye. Number 2 so yeah. O say Ramadan na chi no se bia oyare e Ramadan ni mu a obetima akohwe no na obetima dina ko hospital and sa anema na so I say me bone tofa aminim de se ono oba ne nete a islamically oba unyamma ne trinsa onno ho kwan se wona oba no ekwa akotena dan krum enti abra oba nso onya ntua ne trin ensa yenware emfa ne mawo ne naso die biara ewo na wofo nsem nanso minim how close aware no aye ebi mo ha eba close na ebusua mienu no aka bibia wie ebi amre no keke na omo twen na wo bibia ho a wo di beboa ebi a oba na boni ennim by say only ne betina ene the islamically won say muslim ni bi akofa oba we muslim ni ba ana say onye muslim no ne te abra onware na eno ye nisu ene ne ban Islam emma ho kwan se wode wonsa ebeka oba diseda wotua ne trinsa ama ya chechire aware no enti eno ye bone ya nepa ne odi by Ramadan ni de mesre no so mutia enye Ramadan kran e bone kese by say Ramadan e was if say
otumfo nyankopɔn ayɛ dodoɔ na ama ɛwɔ sɛ wonya abotrɛ Okay. na last week obi busa yɛ sɛ aduane a ɔbaa bɛyɛ ama wo yɛmfa no sɛ ɔbaa no kora no ɔnyɛ obi a wone ne te ebi ma ɔha ɔmo wareyɛ ɔmo pie kɔtɔ aduane ebi a ɔmo tɔ no muslim nkyɛn obi a ɔmo tɔ no deɛ non-muslim nkyɛn by saa aduane na ankasa ɛnsɛe wɔ ramadan montie ne yie aduane na ɔbaa na ɔpɛ sɛ ɔware no ɔde brɛ no aduane no pese ɛnsɛe wɔ ramadan nanso anka ɔma ɔbaa no ɛte na yɛ na wo ankasa wodi wo maame no papa aduane anaa mo fie aduane a anka ɛno yɛ so ade a ɔde wo ho bɛwuram na maalamfo no ebi aka sɛ ade wei ɛti wo nhyira so ebi aka sɛ ɛnyɛ wotwe ho firi mu prɛko pɛ a na ɛbɛboa anka wɔfa wɔde aduane foforɔ bi na ɛyɛ a anka no ɛbɛyɛ papa ama no na maame fa last caller yɛbrɛ na so na baako no deɛ ɔno ɔsɛ bi mu yɛ ɔmo nyɛ sorry ɔmo nyɛ sala mɛba so maame fa this caller last one na yɛ good morning. Yes, we know. O question na be so bisa question be na be so. O papato. 87.9. Ramadan obi o wa. O ba ku ye ni e so wa ye me ni e jai. Aso o so ye su ye bi. Ye ro yare. O so no ya di share na so ya di piano. Okay, me da say. Mallam me fa no so so mami. We are now the salad ye no aka ho na. Obi a wayemre. Yes, we do baby no ayemre no so. Naturally, say we sorry anapa 5:30 when didi. You can say 6:15, 6:20. Naturally. Obemre. Ahomere ne de sa na obi adekọ. By what the bibi so. Say oyare. Eno otumfo yankopon aye ne pefi wo Quran mo emaye wo surat al-Baqarah. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Say base uwa kuntu anase uyare. Yarea wintimi enye chirvia. Islam en show say ye chirvia niwu debi. Efiso tunfu yankopon abrebia no ope. Ekwan emre edema yani nenkoa. Enti say yare ena on not you. Say bia ma chirikom 12. Ahondi a me wona anopa no enye no eno e natural obi biara wendidi by so we are nko ade a kan days na wentimi anye no say to so I may free Ramadan am yemfa so why 17 aka 13 days office no hododo no okọ hospital no ye catch and say e was onum eduro onum ne duro by say yare no yare a enduru so obenum eduro atumfo yankopon no nim makoma eno wakoma eno ne ye Ramadan a obetua days no number of days na wentimi anye no okay I say open for okay any day be a all mark no for away Facebook there omo ye exempted na open for eno onene de onyim yesu ne ye ban no eya ni na anya baako oba be ho a onyim ne ho odin oko hospital Ramadan mu ni doctor de ohwe ne so anka nkyere no say tibia wo mi menya fasting ono no se ne ho odin na obetimi aya onto so na onye days a apa ho a wentimi anye no after Ramadan the number of days na obetua ewo bosomi fufuro mu nenso so ko hospital doctor no ka chiriyamo eno no aka kire say wo tibia sisi no o kasa o ko ye chiriya ebe haw wan kasa mame no ana ebe ha akola no Islam enso hyew se nipa no na akosua nipa ho akwa onsem ena waka kire e wo say memfa ho enkoto bebi a wo ewo ni enkwam by so ho ye na obetimi aye fasting a faye se o doctor ka say wonyima ontimi ye fasting a Islam say fato na kenkan days a wentimi anye no ye na ye fasting a obetimi etua ana de oma nofo oba oma nofo nkola no bi wa omunum pa omunum se omo papa nom nkola no ebi num papa sa nkola no bi onum ana ma me no didi a ebi o hane nini echim no eye nhye se o ma akola no odidi enti Islam ahomobro wo se o ma no eye ma o munum bebre na e wo se odidi a days a wentimi anye no
na yewia no wetua we akoye oba nti enti ye school of thought bia omo ka say enwumre bia na e wo so yisraha okay sraha no eye opportunity a wodidi and muslim bia na oni ho kwan say wodidi we nyare by oba favor nti by bi mo say e band sa oni de on fa chiro ne to na akola no ma on ma bibi bone bia enya akola no. Finally, minu idea question obisa na fe yenwie 87.9 first one entry akromfo ne de no na ye hwe second one no para me nyana in Islam also obema so warrior another in Islam wa approve ta say the onye muslim ni bema so obeware muslim ni ba is prohibited in Islam na rather ya tenena in Islam say me shake wo kadira na wo hu Christian ni ba o so wa no ehwehwemu a wo so ye ne say asori no okoko ni yi onye wiase ni no okọ asori ni ya Islam ama no ho kwan say obetimi de oba na ba by odane na eno Islam abra by wo kwan ba kwa me de so say me open mo me beboa eno ane say o convert by Islam by so we say oba no bibia we njina so oba nti na o convert by wo ye wadwene wie ya convert nyaminti uwie a na e de oba no ayebu no sama say de be ya o chine bi oba no ko kawa kuma mensa nka say wejai okay and this only a bit mamu waste my time because but your last kwata obi ka so be so tuba o say yemo no e kwai da ho se utuba yenhia akokọ yenhia tade yenhia bibia se wadwene mu pi se o be so motumfo nyankopon ehihye ewon bia no u be di so eno wasa obenya kremo sofo na odi word bi ahye wo tekrema waka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah oka na waka di dechi simple eyiwu ya wa convert into Islam echire ehun hihye no na edi ama de e ka ne se medinse e kan tem so obi biara onnu ha o sefata se som no this otumfo yankopon usa jitum se komsheni Muhammad eni akomshefoni nara by fir Adam ekopim ya nana yekomsheni Jesus ekopim Muhammad ujitum se omuyi nara otumfo yankopon ena asoma omo so omo be dijuma wo kan we ya wada ne brother enti na ya kire nchreche no Sir John last 10 days no adiba ko bi oho menim se wote so moka Laylatul Qadr yawo powerful night na imagine mu na yam say be say shia ansa na eno so be ba e last 10 days eno so ka last 10 days no okay o komisheni ehyen say ba 10 days na obi biara anadwosom no manenya nhye wo so last 10 days no nyane komisheni se wo nyane a wo yere so wo ya kwadwofo sen kura na nyane no wo ma ya na omo na munya few minutes bi emfansom efisa Laylatul Qadr ne da reveal Quran in Ramadan bia yenya no once sa na no one night ne eba once in Ramadan komisheni kire say eba last 10 days no enti se da no eba se wo kade omo somye anana ogina ho esom every time I ewia no be kwa akoto akopem time a ye beba be ye salla 5:30 salla no that's the period komisheni otumfo yankopon say se wunya that night na wenshira eye ti se nipa wenya bosome apem a wodi som Laylatul Qadr khairun min alf shahr inshira otumfo yankopon be maw eti se nipa efie bosome apem a ogina ho de oye na ensom na oye nipa no so otumfo yankopon edi ne nshira ma na ene nipa wo som wo Laylatul Qadr that night no omo nshira epe okenkan a be 83 years in some few months but obuni mu da no e follow within last 10 days no nti o se omo ye ya se komsheni e be kire on appointed wan kire the otimi kan ne se monfa no e na odd numbers no number mienu ntimi enche 21st 23rd 25th 27th 29th omo pushi na se onyim okantem se debi eye sa mo beda na akwadwofo Mallam ya da se pa ya me adoma
Yami Adoma next week. Yo say John. Yami Maya Hode. Say John na Eid no na eya ben. Enti there was a month for year and sana Eid no beba no ye be hwe a kire ni. Let us pa we for no de tie no mami twa me homra na me ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yeah. Okay. And that's it. Mallam, thank you very much. But you tie we na eba if I enkomo fufro so to aso. O de my dog kontra na o de o sha na nya hwe seja. Empanimfo se sɛ wo ma wo fi kurom hena bɛn a wo yira e wo dwabo ase ɛno nti na afi mu ni nyinaa no yɛyi bosom yɛ tosom yɛnsa asi hɔ sɛ Ghana month ɛno ne yɛnam so adisua yamamrɛ yamanie ani abakɔsɛm ɛno nti Akoma 87.9 FM afi Ghana month ne yɛse bɛka yɛ ho yɛ nyinaa yɛ mom ne yɛni na ɛnyɛ fo bosom yɛnsa ne da tosu du baako 11th March dwumadi a yɛato din sɛ Asanteman Speaks yɛde bɛbrɛw na bosom yɛnsa ne da tosu du yɛnsa ani du nan no Ghana yamamrɛ ani abakɔsɛm yɛ yɛkeka bɔ mu abɔni fɛnsɛ documentary yɛbɛyi ɛde akyerɛw 21st March Akoma 87.9 FM in partnership with Ghana Tourism Authority and Center for National Culture Shanti yɛka bom abodadata ɛwɔ cultural center na kasaku ahodoɔ bɛyɛ sɛ du abɛhyia mu probia kyɛ na mamrɛ ne kasa na aduane ɛne nafadeɛ sɛnea ɛteɛ ɛno na yɛto din sɛ cultural fest ɛda no pani bɛhwɛ ɛnyina asɛm ketewa yɛsi afi Ghana month no Akoma FM yɛagye asi ɛna so yi sɛ woamfa ho amɔyɛ ne a wonni ma ne nyɛ wo dɛ Akoma FM yɛsɛ wo da yɛakoma so ɛti ne yɛnka mmom ne yɛni Ghana month ne ɛnyɛ dɛ na ɛnyɛ fɛ yɛaboafo a asɔ yɛasene ɛne medimafo herbal hospital wɔtua herbal powder grow fine herbal tonic it makes you grow fine angel rock mixture ABA herbal clinic I was avoid that my same makwaba higher Akoma 87.9 FM. If I'm a message said ben no and Ghana Akoma FM and they said yeah who am I Ghana Johnny Yawan so say or maybe you are trying a door soon biano or mine on con any muta eh ni a patcho and brani yajuma penny a patcho anyway right ma Dr. Thomas Kofi Dompem Abwaje. Dr. Thomas Kofi Abwaje Dompem. Do not friend Obibini black man. Akoma FM 87.9 Kumasi. Doc, good morning. Morning, Kofi. Bibi aboko there. Sir John ayo. Say. Ekukuru be Fa. Hey, we wona ache. Pao. Yes, eto bi ada holiday dey na aja. Oh yeah na ya dim komo kakra. Ya da se pa so say eto sa frɛ na woji tum so beba na ya dim komo na bibi I fine. In fact, you are one of the people I am na there be a edim koma a yebo din Akoma say business owners businessmen wo kuma say a yebo a yebo din na komo pi koso I Obibini Black Man Company Limited say yes Enko baby a janaso jana so gidi. okay, I see. Now production cost there. Oh, nyame adon. You say you started production. 2016. You heard the nyame there. Wait 2026. Hey, 2026. Yeah, Mr. Doctor, then the man bought 2016. 2016 yeah. Money who down. 2016 there. My money who that. Yeah. I see. I made the habit. Uja production. The last time I knew a Dune Commander, what was that? In 2024 now. I check a crap, but
And there's a light in one. Light in Akoma one. FM 87.9 Kumasi. Yeah. I say, if any among penny cassa, you say, or more ya, and I say, light, don't do the I don't know. Silent go for cabin, or share, or one, or more share on electricity from Cassa. Yeah. Because John, since I've started production, light, you know, on 70 men find. What started production? What started Yes. that way? Oh, men fans say, if you last month. Yes, that's true. If you last month, light, you know, on 70 men find. Because a boo current Akoma FM 87.9 Kumasi. it I just show you generator. The main fans say if you last month cry started production there, you should generator more. Wow. Yes. You should generator almost 70% of our production. The idea light and also high power. Almost sure once yes, and also idea a beginning. How is it affecting? And none of me can't a year, me coca 2016 because on said 2016. And no Neck more and some hope, they born a chi president, may they born a chi Akoma FM 87.9 Kumasi. So I'm here. I'm sure I've been a day and call electricity hona. Every hygiene pa anti sabe if you did on so almost say no come yanko pardon I say nyeska akoto mfidi foforo de yadwuma on sa me say no pa ne chopa omo hwe ma electricity for no omo ni omo dwuma yi I agree with you. Isn't Canadian ones? Enra most parts of the region cut off. They will across a John. It be 1 minute. It be doing so bad 6 times. Very bad. 87.9. Yes, I know what to now. Oh, yeah, because machines in a control contactors in a breakers in control by electricity. Until the moment, yes, I know. No one here now. I go fast and catch up, bro. No one book over millions of dollars. No massa to 2 machines ago. The free 2016 bar. Over here machines pass a John I mean year 12 go pa de for once I yembe show. But Nina answer light once. So until light in media men conco people and I mean 87.9 Kumasi. But media I do not the Bob Brane did Yamedi be at on Yamican ye mammy. I crowd from Kubianfa. Hey, you know. The politician yes, I know. hey, no, can't say me now. We just like can we? Oh, Sabu, where did you a yes, and to Sani America? Made a Sana Meme America. Who said we moon a situation a woman, dear Sana met me. Okay, and the Akoma FM 87.9 Kumasi. The end in the manner, yes, and oh, Masa say. Me find say John, and the man I may cry for my machines now. She can't be channel millions of dollars. We share $500,000 in my local. wow. Tata na dollar is 16 17 per dollar. It is the can and them means you grab it in the Chiamasa name, but you have been balanced. I'm here, then man, but we buy na dollar never call for me. It will not sketch you any. Wow. It will save Akoma you. FM Save you over 3 million 87.9 Ghana cedi. I'm telling you. Ananka. The dollar now, my phone can have more. Yeah, because I way in an echo. Until I come with you, I wait to work. I said, yeah, because we'll be just as can be. Yes.